Niemand weet wat er de komende maanden precies gaat gebeuren na de publicatie van de film Fitna. Maar hier in Denemarken denken ze dat het nog wel eens flink uit de hand kan lopen. Het is nog maar 2 jaar geleden dat de Deense cartooncrisis een golf van protest opwekte in het Midden-Oosten. Veel Denen denken dat Nederland nu het volgende mikpunt zal zijn. Ballade. Der bliver nok ballade. Så hvad kan vi forvente nu? Ballade. Jeg ved det ikke. Ballade. Jeg kan ikke svare på anden, og det tror jeg på. Ja, det tror jeg da, fordi jeg synes, det er meget naturligt, at hvis man træder folk over tæerne, så reagerer de. Mere ballade. Altså, jeg opfatter det på den måde, at de mennesker, som reagerer voldsomt på det, de kender ikke baggrunden for det, og de får den heller ikke fortalt. Det er DR2 Udland lige om lidt. Ook in Denemarken was het gisteravond meteen groot nieuws. De film van Wilders wordt druk besproken, alleen niet zo lovend. Det er en meget, meget primitiv ting her. Det er jo lidt komisk, vil jeg sige, selvom det er jo alvorligt nok for Holland, men det er faktisk en komisk situation. Vi sidder her, 3 voksne mennesker, og skal forholde os til et latterligt sammensurium, som er på niveau. Ikke med en kronik, det er muligt, at Jyllandsposten har bragt sådan nogle kronikker. Politikken har i hvert fald ikke. Det dummeste læserbrev, der har været trykt i en dansk avis, det er nogenlunde det niveau, det holder omkring emnet islam. Jeg håber, at man kan gennemskue lødigheden eller manglende lødighed i hans film, og det tror jeg godt, man kan. Den er meget, meget populistisk og meget, meget simpelt sat sammen, hvis man kan sige det sådan. I'm disappointed. I thought it would be a film at the caliber as Van Gogh. This is nothing new here. We have seen those pictures before. Nasser Kader is moslim en fractieleider van de progressieve Nieuwe Alliantie in het Deense parlement. Hij is niet onder de indruk van de film, maar verwacht wel problemen. Yeah, you have some stupid Muslims that will be provoked, of course, and you have Islamists that will say, "Oh wow, thank you for this movie." Zo ging het 2 jaar terug na de publicatie van de cartoons. De Denen lijken nu voorzichtiger geworden. De film van Wilders werd gisteravond niet uitgezonden bij de Deense publieke omroep. Ja, som efterhånden nævnt et par gange, så har Danmarks Radio altså valgt ikke at vise billeder fra Geert Wilders film, og indtil videre er der heller ingen beslutning om at vise filmen i sin helhed, selvom den altså ligger frit tilgængelig på internettet, og selvom Hollands TV her til aften har vist udklip fra filmen. What's your opinion on that? Well, I think you can discuss whether you want to show the whole movie in a news program, but I think it's wrong not to show any pictures. I mean, the world is talking about this movie, and it has a news-worthy quality. And publication does not mean endorsement. Ridiculous. And I'm in a way very surprised and also shocked that the Danish radio has taken such a stand. I used to be in the board of directors for Denmark's Radio, and if I had been there at this moment, I would have protested. I think it's wrong to not show a film that everybody is talking about in the whole of the country, of course. Det der med, at man kører frem med sådan en film og sådan noget, det er en stor provokation over for mange mennesker. Det er det, og den synes jeg ikke rigtig om. Som udgangspunkt synes jeg, at det er okay at være kritisk. Det har vi jo med hele den der Mohammed-krisesag også. At det er okay at være kritisk, men man behøver selvfølgelig ikke at provokere sådan til fuldstændig grænseløshed. Man skal ikke miste liv på grund af en film, ikke? Og der har været en bevis for Van Gogh, ikke? De Denen zijn dan misschien wat voorzichtiger geworden, maar politici van links tot rechts vinden dat premier Balkenende zich te afkeurend over de film uitliet. In my opinion, you have to stand firm on the extremists and say we have democracy here, freedom of speech and expression, and he can do what he wants to do. That's his problem, not our problem. I thought when Prime Minister Balkenende came out with his views, I thought he should have kept his mouth shut. It's not his problem what's being published in his country, I don't think. Holland is, Netherlands is almost the same. Well, it is the same as Denmark when it comes to freedom of speech. I'm sure that the film, Geert Wilders' films, will now be added to the list of offences that Muslims feel that Europeans are throwing at them.
This includes the Danish cartoons. For sure, many people in the Muslim world will remember the cartoons, and they will now be reminded by Geert Wilders films that the cartoons were there. They will be reminded that the Danes are also evil. Forventer du problemer nu her i Danmark? Jeg tror ikke, der kommer problemer i Danmark, og jeg håber ikke på nogen måde, det her det udvikler sig. Hverken rundt omkring i verden, eller for Holland for den sags skyld. Fordi en mands provokation, eller en mands værk på en eller anden måde, der skal hele Holland ikke tages som gidsel i den her sag.